lisantilhu. Li Dios ut li yobtesiho. Han lish kholomi li qatsolbal chiru li gudanain. Ninkoshlanaq na baleb eblaq babanel. Hokebli sa, hokebli chek, hokebli kokalanaq kwan. Shoksho sashka usheb hun raqal manaqlishben raqal li naqataw salisandilhu sali Génesis 1:1. Sashtiklajik li qagwa Dios kishyobtesi li chosha ut li ruchichoch. Li atin Dios Khalbil chikru arin sali atin obal hebreo rikin li atinain Elohim. Usali atinain oksim ilahkwi re atinak chirisheb halanil Dios. Abanan nakna atinak chirish li tsakal Dios li hunahkwi chichochokil Dios. Li atin Elohim na atinak ut nashcholok chirish hun li Dios li nimsh kwankilal li nimahkwal Dios li nashhunahirib rikin chishhunil li shchobtesihom. Hun li Dios li mahunkwa toruk chikulak chishtawbal ru chishhunil chirish. Hun li Dios li naakwa behing sashben chishhunil li choshachoch. Hun li Dios li qashal nim li shkwankilal. Hun li Dios li kahkwi rikinep li ratin ke kwank ut ki ushmank chishhunil li karo kiraj. Abanan sali capítulo 2 reahkwi li hu Génesis nakataw halanchik chiru li Elohim ut haanchik li Yahweh. Ut haan tsakalain li kabaeh li nauil kuiru li qagwa Dios hali tsakal Dios. Ut na atinak chirish li Dios li kishkohob lish sumkwang rikinep lish tenamit. Li Dios li nakulak chiru kwang sashyanqeb lish tenamit. Sali capítulo 2 sa inre li hu Génesis ut versículo 7 inkaninaw harusut laat shakoshla jehokain. Rilba li qagwa Dios chishkwiq ibankil rib chishpakbal li kwing rikin li choch. Ut kishkotsubrib re rapusinkil saliruuj honashcheli santilhu. Qabiaq li nashcheqe Génesis 2:7. Tujanaq li qagwa Dios kishtyoktesi li kwinq rikin shpoqtsi li choch chi apumbil kiroksi li shmusiq saruuj ut chihokan li kwinq ki kwangshtuam. Kuishak retal sa chishhunil li esilal chirish li ruchichochain. Li qagwa Dios kishyal sikbaleb ebli kwinq. Shbanaqaan hun li Dios li nakulak chiru kwang sa hun komonil rikin lish tenamit. Hun li Dios li nashnach obresirib rikin lish yobtesi hom. Tohretal nak kirapusi saruuj li kwing. Renak dishkul lish chuam rikin li Diosaan. Usali atinain Yahweh ho nakanaw kuiru li qagwa Dios. Lah Moises naruksiep chak shkabichalep lish kaba li qagwa Dios. Li nakataweb sa eblish benilep li kapitulo li hu Génesis. Nakiatinak chirish li Diosain. Ho chirish lish nimal lish kwankilal. Chikyobtesing. Ho akwi li narrataw li qagwa Dios. Chikwank nach rikin lish yobtesihom. Arin nakil kui breheb li nalep. Chirish ani li qagwa Dios. Ho li Elohim. Manak lish nimal lish kwankilal. Ut ho li Yahweh. Hun li Dios li nagulak chiru kwang sa hun komonil rikin lish yobtesihom. Ut li apostol Pablo nakishtsiba reheb eblach atenienses aranchak areopago. Hay nakataw sa li capítulo 17 versículos 27 ut 28 relihu hechos. Ut na atinak chirishihokain. Relik chiyal nakmukonach takwang kikin chikahunghungkal. Shbanak rikin li Dios yo ko noko ekang. Ut kwang ko chanakwi sa shrakik. Ahelu naklaohkwi takajal kakesh sikbal. Ani tsakal li Dios chope sa hunghungkal. Sa liratin li qagwa Dios no koru chishtawbal chishkunila in uthaan li tateng angke chishtawbal ru chirish ani tsakal li qa Dios. Ut nakhwal yoko chishtawbal ru ashal jik nakhyoko chishtsolbal shrabal li Diosaan. Nakwa khabokbal chiruli honalain chirilbal ebli capítulo sain sa li hu Job capítulos 36 versículos 24 toh 33 ut Joaquili capítulo 37, capítulos 38 ut 39. Ebli junjun reheb lishtaqalili versículo jisali santilhu na atinak chirish anili qaqwa Dios. Ut kahkuina kwash kotzbalagwe jun reheb li versículo in. Job capítulo 38 versículo 4. Arin le qaqwa Dios kishcha bela Job abili karugishire. Barkwankat nakinko Job li ruchichoch. Yekwe kwi relik chiyal na kanauli kyal. At kuskwits in
kialaq ani hunak li poyanam li taoq chishkwech inkilrish li qagwa Dios. Maka hunak li xyalali li taqataw. Ani hola o chishkwech inkilrish laqyob tesinel re chishkuni li karukwang. Kuiraq li qagwa Dios tishpatz qeq kui hain. Hunak kishpatz chakre li qawa xob. Memraq to kanaq. Maka hunak li xchaqbengil choqe. Shpanak maka li qanawom. Tik maka li qanale. Hukanak usataqa chalqa sikbal. Shkomon li qanawom. Uruk chishtawbal apanan. Mahungwa to raqiq chishtawbal tsqalru. Ani li qagwa Dios. Utkwanak naqaqitqitiqib chiru. Utkwanak naqabanu linqa nakulak chiru. Utkwanak naqakwechi xotakuinak. Untsaqal qeilao. Li qagwa Dios anjun li Dios santo. Yalaq nakulak chiru kwank nach dikine eblish job desihom. Abanan la ojo lish job desihom. Ashal usilam ilo tsaqal nak li qagwa Dios. Nashra li kwank saqayang. Nashra li kwank qikin. Qatzolaq shraba li qa Dios. Utqatzolaq kui roshlo ingil sa chishkhunil. Maqali nokoru chish sumenkil kui lishnaleb li qagwa Dios shbanaqan. Nung takhanak lishnawom. Utlao yal shjob desihom li qagwa Dios. Hukanak rahlal kutan qaqeta shaq shloqal. Rahlal kutan taqanaw ta shaq li bantyushing. Uchkulub ankil sa li qatyuam. Renak kwan qikin utlao rikinaan. Li Dios chosob desin qagwe nakat koy beni sa junchik le angel.